li destpêka sala 2024 hikûmeta Iraqê biryar da her xêzaneka aware vegeriya ser zêdê xwe dê 4 milyon dînar wergirin. Ev dayîka êke ji wan dehan dayîkên ku bi hîviya wê qerebûyê û destpêkirina jiyaneke nû zivirî. Heta niha çû ji wan belênan bi cih nehatîne. Di navbera hîvî û bêomêdiyê de mayîne. 11 sala em li kempê bûn, piştî 11 sala navê me hat, gumê 4 meylona dinewa, em hatin, wek em hatin gundê xwe, ne deriya, ne şibaka, em hatin qeleyê xwe, ne 4 meylon dan û ne xirarek dan û Xwedê heta bavê jî nîne, avê min dikirin û em berdane vê derê ne halê me hew pîstir e. براستي موضوع قرارة حكومة سيولا نينا شو راستي الفيد اشتي نينا سيولا عراقي هيا نا ميزانية عراقي قلقي هيا وقت تبي ميزانية تمزن اش انتخابات الرهابن وكريان وفروتنا صوتا رهابي اش مشروع عدوان بفي رهابي بس اش فقراندنا خلقي ونازحين را نبي أزد بينما براستي أفا إهانة كش دولة رج دولة عراق رجو حتى أفروجي أف نازحين هم وهنا ونكارن 4 مليون دينار بدنا فان عائلتك وفقرنا سر جهخو وبالمقابل مليون دولار صرفت كن هتانك عائلة داعش فقرنا جهوان. بغدا سوزا دانا پارەی دابوو. li gorî nivîsîngeha koç û koçberan û bersivdana qeyranan li parêzgeha Duhokê. Hê jî budceya pêwîst bû awaran dabîn nekiriye. كنجي ديتا دانن ام نزانه واجبي حكومه العراق وقت او برياره داي سك دانوان ادفيا سقف زمنيك دينابا بو صرف كرنوان سكتوان هتا بيجا سكيان القلوان حكومه العراق بيج مسؤولين. وزارتا کوچ و کوچبرên Iraqê biryar dabû li êkî 2024 heta 31 heman sal hemî dergehên kempên awara bihêne daxistin û her malbateka bi zivirê 4 milyon dînar wekû mînhe wergirê. 6000 xêzanî navên xwe tomar kirin ku 3000 ji wan pare wergirtin. Nîva diya xêzanan هێشتا di lîsta çaverêbûnê de ne û çarenivîsê wan yê darayî nediyar e. Edla Bekir Rûda û Şingal.